na do mama faith ti krom ehe no free by o maame no wahin ti krom e no ye bayi de o so ame he ya kwa o dey you court abaya wo fe black ye te say pacho nyame adom kasegua kasemi na che ma wabo aninje ate che bibia ni wa nyame ntumi o maame no so mpe wa me adopt no mafa ana wo mpe me maame me pe o maame dodo asre asembe na wo fefe for dia be na wo maame pacho mene me maame de nsem bebre na ekoso wo yentem eno ne pese ati ye hum wa enso de bebo abaya every bra many fin na say me maame de me maame ni no atete ne ya nkwa no maame di me kai say na me wo influence akonso no o de me koja na down fu wo ne store say okwa achi aba o maame no ton den me ba cho no ton broni wa okay o de me koja na down fu no o say okwa achi aba de bia okwa achi o de me koja o si sofu bi aba ho no ma ba be ka twa na down fu ne say na kra keto na o te wa order say if you want na mama ni huni na ne me maame nta me shase osofo ne se wo bayifo sa no person Satama na was 6 years pacho na afi o starting so wow maame no mo treat pacho obo me kra on faninsa na say oba tan den kam nim so don sa na enfia na be hwe oba na so me maame nkwa de bi o de prayer na hwe me maame nyine kra na my used to it prayer pacho and what the bull. I tell you because the no junsom no the album. Nature say, yes, who ye bay phone teacher, some fan in Sacrambo to the prime no junsom. No the abo. And Colano, yes, say, Mammy man. Case we see be more about 98. What a crop for Mama one office in Timonka. Unkwana ne ba o papa we me pa cho we free o yi ebe me pa cho free mo 2018 19 more o nana we o maame no ne maame o me pa cho ne de o si o free no so to kra wa hu no me pa cho da wako ss me pa cho o ko we me call what Bema camp and forces ti wa wie me pa cho ti se we den me ba cho si ade me ti mami nche minishi ti mami na do bai oh sister nyame hira wate onso kra memo wate na se Samara wasemu idie e de na be mo ba tan se wo bo ne ba de bra ugiri se maame no maame a me ba cho o hwe cry se mo se o ya kora bone me ba cho o ya me masem o ya virgin ba o nya me masem asem bia meti yeso maame am wadi ajanan pen me ba cho o dey in court boko ajanan ayam tuo de ni bia na ade mo den abaya ne mo den ana latwa ni bia em se dan wodi bofle eni ayi raswata tie basa sa abaye bi na asini awakwa adwuma abanope tututu abrampa ne ade obi abaye obewo na asini antenes akolebu abaye di America osechim chim dia se be firi animu do hu ya sa to sa oda anope tututu na buy one say antenes na den o say maame aden o say fache me na nra bi di raswata any bo flene family say oba pay for ne kondo ne ma ayo remese shepete wasempa no so on say mama wasre Samara 3 o move on to this o maame on say mama wasre they are pale o di family kini amount ayo remese ene raswata esa na ye mugwagu
te prata papa. Hey, asem we de menyini. Samara, eyede na ma me ma wodi agya nan no. Me pa cho sada no me free school by me WJHS na me call Islamic school. Okay. Nti na efiada. Nti no honom no mo pon 12. San so mbe ya sorry. Juma. Me pa cho. Nti me bedru fie no efiade honom ma anye. Ana me pie ko chi. Nti na me nim se me ma mbeba ntem sa. Me ba no aba be si mechi ne buafu. Ama sada nso san abro me. O de praye na san abro me. Oboromia na me nso metitim na me pie dwane kotina abonten ba bi se me mbra fie no na akoma to niyam ti me ba no na me san fa obi ka me se me srewa unkopa me ma me acho ma me na me ba fie no ma anya ade ti ye ko me nipa ko ne ma me kasa me ma me si yo wati no ne ode me ru ade mo no sha asie se ade na akra ba ko pa ma wo na ba wi ase me pesa bentete ne sa Meja kra oka onyinsan no kra no oka se onyime nguna ode ma bari ase na me ba be ma na abre nti me ba na wakọ toilet aguju nsom ke wose junso me fa nko hwiengu ma fa nko hwiengu me ba na wakọ agum ana esi honom nti otiti atade ana ehyem na ohwiegu mo de sra me ho nti ni aka no ofoso ya se be komanum no wa mama mene Boko malidi wadawruma Sabrina so na esumo ya abakakra nti no me timi ejije me ho a me pie na me nhye ana ye ho so na ye teshino ngwa estate ni man street Akra. ti ho no mo pie ya na wawura ati asizongo ni nti me pie na me ti sizongo bia homa wa hata so ne ana me twen na niema ni bi sheye na me twa na ye Ade mu ye nkranfo. me ba chode Mu ye defo. yeah asante for me ma me asante ni fa da gomba ni fa. Oh, okay. Dagomba fa santifa. Hey, Sompa Nkomo yeti nsem tititi na wedie aburu so. Wo baatan di ajanan sra ne bama wa mu wadibi. Enti ba se school so de wa he okama. Me ba chode school ndi wa shame. Na fenkadie ba biem. Free so be hu second chance nso ne de ojai be ibono. Ai hodie second chance de en kire bonus. Omo kra ba yie no omo nyinni. Etu okọ second chance de na kana bra bonus san kakra. Na exercise na afraid of saying me this scammers echi me pese me nkuno me de nkrofo bi banners oda na adweko. Na oni ampanzo so this scammers echi. Me pa cho there be. Which o ka say mo min show bi o scammer kra minima. Hey, enti munti be nka bibia kakra. Omsi omunti se dogo bi no abe. Oh, Debbie, we they are very bad. They very bad. Dia. Hey, we are seeing. It is say Samara. Wo maami no oku. To call second chance no. Edie abayibo no de wagya obayi ni bo. Oda so call second chance no. Na e say no edie pa na wo pese ye boa wo. Sisi ade a me pese mi hu ani say oya me maami ana say okoji mi fi baby so betimi ahwe mi no ntimi hwe mi. Because on ti ase asem we pass adron we had fam no any say aye boboyo o se me kenya intakura asemo no wadawruma mali boba ko ka ho all day in court hey asem ni o ba kom de won kire wo kom omo aduane otata de ma wo Me pa cho. de ma me pakra asem de ye papa bia no wo ka
Tinache se bone no so maame no waye. Yes, o maame do picture chef for me see picture no. Eno de na minimum she yenya ntokwa bi wo so amehe ya. Ana oka tre sister bi say otutu from the me picture share. Enye sada na de na nka minimum she. Let's what ye no wachi. Me pa choy. Any adding to no yes ah. Woni ne ko. Me ba cho se me ne ku ntoka gidigidi de bia kasa ba entema enye Na di entira Samara wo maame so de bia kasa timi ba mo ntem no ye pese ehunu ade kro root cause e de na de kasa ne ba wada wodoma aya mamba cho breki menini di nkomo bia na wa mana da ni de opese obia ntibi menini di nkomo ntimi ni nhyɛ da mu se ye di nkomo se hwe no obia ntibi menini di nkomo pe ade nchina da abonte nti me da me ka chere se enya ade a menini bedi me ho nkomo bia woni di nkomo na da bonte na ro bobon krofo amane oyo bia opese na asem betie bi na behwe de me ba na ye betie na hwe de me ba na e de na wo ye nti a wo pese krofo metie no Ose me de niam esie no ade bi no wa me di bibia esie ose me san kofa nkrofo bi ba be kunu de bi ose me pese me nkunu wo de na eku no me ba cho me ada na ayese e wo ha wo pese oku hu me te de bi na adwenjen bro so abayo a wo mfie Samara me ba cho me na 18 abaya fefefe o resource no na e kama me ba cho nyamba wo wie kranche me ba cho na you be a unimade me ba cho me tini aka se me average we average oh etikade na apesa wo ye life no me aka se na me interested in air hosting oh ani so ade hu no so nso mawurade kasa de utie nso de nka betia ne kama na damla ma me de agya na esra widi e de praye nu tunso mu bu a wo bre wasidi se no correct ya tu de wasema a wo pese hu ane se nya wo ne ba ne wa wonka cause ne ma e koso mu nyini se ba tan be sa ne se wote me ba cho si amene ma neti waterfall what we frifie if you pass here or baby that is here dear minjin is your baby na na nyo no ma me ne neti meni na na neti mi wie school ne dear na na otum no otum esesa ne man minim baby odikogu ne ma me di free school ba kwa si a minim baby a nenam ama ye okase memboa no na ontonton ne bi oni wawi timi de bia mbebo ma ye beda kwa mi entry hanom kwa one no mi wie school ne wa ne da ton ne ma ke so ma me no te he and sisi a say feel to feel pa de mi ado ma me de se be o mental agony o ma me wunyi wa hunse na adwene mu kan kakra wo modam o ye krai na wickedness say die ye we bi wona movie mu ase ye movie say ye rare eti mami na age wa one wote obaba na te saying your bible kuro be focus ya na pope de yi koyan asole because of this man so water for etimeti yo so for this asole ne nidi campaign for Christ emo onye campaign no so ra ni abe peja bodin yeye Esther kra bible sasema me be kan sasema mba trodo ni tro onyame boa me akoda yi hu no we me to ande was for me e work station hono nti ya no ni o ma me di nyoma force be gu ye me nchen hono ti da na musaba ye kusia da hune so Daud uram na ye nwe na Daud nwe na ye nwuram na achesa sam na gye me so me ba maame ya me ba maame ya o tachi ma me di mafo be so maame ya pa na maame ya don't mean fa de we nkodim ko be bo tutu sure
maame ya wo bebu ka wa benu pa cho Father Wood ye ti hunu no oba tan yo no e ne ba say sa dia kra kan no kra Eddie uti ya say enshara anya no masa ba sa kola ba wa benya kukudu betra na cha television so no ensam ha no aha na che e na ohwe lady a ohwe ne na nantu kra ne body na utim say bibi ha no wa mini bibi a shire mu acha ama ne body no asa nyese na ebi anoti minim na de but ohwe na utim say bibi ha na che swati atu to aswe expert well, that's my lady. You're fucking yes, na ye jahefo na etiefo nyina. Usafo da would have sent any. Maybe I hear free piano. Be yes, sir, say ayaresabia e wo Ghana hat Kumasi to be precise. Ye kese ayaresabia ne de doso. Ubia ne ba bia okọ. Na ye kese nzure bia ya sabia na doso. Na nso nya ba bia na wobekọ a obinya results. Da would have center eguso kaio. Say a dance ne de day in day out ba na eba ewi asem nsem dɔɔso obu an yare no de ayese ehunhun mu de me hyew ne me ne obedi nkomo bi na ye hunu se ye wo hunhun mu ene ye wani so na nipadua bra wo hwɛ me a me kasa yi de ekɔ nyina ye ni so enti se bibi tu nipadua na o ye hunhun mu de no aye ni so de da wo de ba hospital ye headquarters we se wi asanwe so ye nuanom a ehwɛ Western North region ye chi obi a baby a mo hwɛ my lady say Western North for her papa nyame show ene odwumedie papa me call ye na wo mo bisa oh my lady dwumedie nyame show pa enti baby a obi a no oba Kumasi a ye Ashanti region edwo krapa in the building of Old Metro FM abrosan akane na Metro FM mu no me pa cho ehɔ ne ye adwuma no pa no nson ne ya hye adwuma se ebo adwuma akɔpem se nunum bɛbɔ yare ahodo bi e ha obi a no wo de bomoden na tu anamon fabra eni yare nko an ye nhwe mo amohwe TV no ye products na egu TV no so no ye wo Dawood ointment wo na Dawood 360 capsules adanse e free nremu ba dɔso ointment na ye numpe mu adwuma ho tutuo sasabro na capsules na boa wo sisi wontini mo nsa no na ye titiriti wo de okɔ adwuma ba se ya wa bre no wadware awie no bomoden ate ointment ne sra na nom capsules no na wa be frɛ no wedi adanse Ghana fa na bia wo hwɛ Sompa TV bia no okɔ a obenya bia to wo de bia eton aduro sɛ ye herbal shop sɛ ye pharmacy over the counter okɔ a also pɛ Dawood ointment and then the capsules oto we no wato we mi no na etobum because ye adwuma ate go enti wo hwɛ a okɔ bia eton ru bia no akɔtɔ de Dawood ba hospital na me ka bibi sɛ ye wo spirit and ye wo nisuo de obi wa na yare a ha no ofane say ehunhum mine bi ba last Friday na papa no ni 2 weeks so ne na no na wotwe mienu oba yi efie de twem papa ne say or a prophet o ka kire Dr. Dawood plain say Dr. Fede magine ma di say ye wa nisuo ade bi wo ho a kun bi wo ho wo ayaresemu a ye nisuo papa ne say wa battle ono a oye wa ye ni nu ahodo a o de bua nkrofo wa ye nru ni bia na emfa oba Dawood ba hospital ono anasafo ba o obi a oba ne nkyɛn beji akwankyerɛ no ho ade na kyerɛ nse papa yɛnkɔ Dr. Dawood ho yɛhwɛ no wɔ TV so yɛnim no wɔ sɛ wi asanwe nso ɛne yɛde papa no bae in fact if yɛde twa mu yi ɔbae ɔka kyerɛ doctor sɛ wahunu sɛ Ezekiel 40 eduro wɔ hɔ paa ɔbae no ɔsɛ eduro baabi ni prostrate ɛna ɔde bae prostrate no eduro baabi sɛbi ɔdwonso kora a wɔhu awerɛho but 2 weeks pa oba ayaresabia ho no na wotwe mienu ne fie de twem ya papa ne sign by review oba o se doctor sisi ejai me am feel say Johnson de me am sorry na makọ Johnson sebio mi wie so me sign pro ma de kama enti baabi a wo hwe bia no obi wa yare e ha no wa ye ne say ehunhum no de chi ha no de kọ ha onko hospital bia mpoda me sre wan hwe yi a da kope oda ya won sorry bio ana bia wo be fro kan ade ne be kan wo kam yare bebre wo ho a se to wa wobeka so obi na eye o yare bi ti se typhoid wan hwe eduru ba bi a typhoid tran system mu cha wobeka so obi ye o but na typhoid yare bi ti se syphilis da bi e ba ye ka ho asem no hwe syphilis betimi ama o de be hye obi se obi na eye o because eduru ba bi a syphilis ne tran oni pedue no mu cha system ni mu cha etimi ma na ase hyehyew o ti wa bon so na ho dwan wa se ye de mako na asra wo na ase
Edu baby etimu wakoma ho wo se mpane ne de wo akoma ho sei. Woman ba ko oba na that day ye consulting ye share adwuma 7 na ya pon 5 but that day ma me ninti doctor ye adwuma ma ne bo 7 p.m. enwumre ansa na opon because the way I war ye no o se nakoma ye test ye bibia wie syphilis no hwe syphilis mo na ewo mogya ni mu a utimi se na atena na so ache enne doctor hwe na ma ne ho ato no enti ye ka say Dawood Eba hospital say yare ahodo bi a hawo no what the bomodin your number na egu screen ase no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bomodin tu anamon bra na yare bi wo ho a wo beka se wako hospitals bebre but enko enye scan ni nyina na se labs ni nyina na be kire yare na hawo enti Dawood Eba hospitals o debra isi a mema na ehwe ye no ye besre sisi ano mana do so asen bible no credit kaka e ma no do so sen ye dada ma no nso bro ye so enti be ma bi a wo hwe bia no aya no wabɔ ho ban prostrate yare na bu I first na ye obi amami say obi benya prostrate mu ha na obi ani age na kwa anim enne me 25 years 22 years Kai ba kon by 21 years ya hye ne katita areho bra Dawood Eba hospital say ya show rubber kra Dr. Dawood Sebra obe treat you na yi katita no wo de no uti ye nya nhye wo katita but wo te sadwon so de wo obe gina ho a so odwonso ayema obi de mpo kakra bi na eba daddy to anamo na bra na obi a ya hye ne rubber pen bia obi sa ne se katita etesen a ensem obeka kire no wo se be fem. They say ya papa because ni pedua no sa ade foforo sen akomu a ensem pi pane kra ye wo pane ye te sen na ye de tube e pia so are ho man bi oba ye mommy no Canada no usu also doctor meti ya wankasa but ne Dr. Dawood treat no dua ma yare sa o Dawood Eba hospital say ya show rubber ana ye show rubber what is a Jones so de wo ba ko gina wa ma obi de no nso ne prostrate ni mu bia kosi se o kan sa dwonso de na asabi no asai ne ho nyina Dawood Eba hospital say to anamo na bra Dr. Dawood beboa me show se eya awo ho problem aware bebre mu nsem dosho but eno nkyere se mo obi ma pressure o de to anamo na bra so your ba na se bema problem bi awo wa awo mu no Dr. Dawood say to anamo na bra na so ye wadwo krapa Metro FM obeboa a man be say doctor apa hu me man be say doctor apeja ya ma be ba ko say a retired pharmacist odo no ane ba ne bae nyame adum doctor hwe no ama oba ne nyem 3 months na o kan sem bebre o say doctor wudi nipa no achi a wontu yare ye ho anamo because ni nsam nipa beka no obeka sa wonko ebibidro yade ye ne nete free tete bepem ne ohwe ayaresa ahodo a egum bebre okwa China your traditional Chinese medicine TCM okwa China hospital ahodo bia your traditional medicine hospital but o bagana ha China need dia haban na omo no enom no onim de ewum Dawood Eba hospital sebra yare bia ha obia no eni yare nko na doctor nhwe say eya wo ebia na typhoid jaundice ana say ye ka say asichire ade no mujabro so asichire ade na diabetes pressure ma be ma bi hu adwodwo that the men kono numru bia wanhwe ya ba bia waduro no nyame na ma extra time to anamo na bra Dawood Eba hospital bebo ya mo de so no nkyere se Dr. Dawood nhwe ye bre na so aso ye ne wo adwoso krapa kuma se adwoso krapa ye o Metro FM abrosan ya kanena Metro FM mo hwa na ye wo ye number no go screen ase utie nso afre 0244 88 64 37 0244 886437 0244886437 my lady nyame show Dr. Dawood adwoso krapa yale a onsa ye kwatagimi dwamane kro no dia ka nyina obesa fako na onsa ma ka che doctor o se achia no oyo Samara Betransi sister pacho now say akura wuni no fa he
Pacho kasegu akasem no man. Dia minim ni say omo de force. Ebe gu ye ho so amedwum. Ebeton obo akwa station. Nti me na me yefunu me yesa adade nti me na me butu me bench ni so. Nti me ti se woni o maame di nkomo. O maame se wonko yi wonko twiniti. Ana o ka che ni maame se onu de wonko twiniti na bebi o mu de o muti beto no. Ena onu wo ye de o dwe ho. Ena me ye me da ho no nti e ho na me pagya me tena me se ma e pa cho uda hin ufri hin. Ena o se ni beyi o bebi o betena bia no. Ne ya pamo no na me sisa te ho na menya akọ na me me maame kasa ti kasa ni mo na me hu se dede na manfa betwa ho ahia na obi ehye wo mo na we da fom wonku na ne wonku na maame ne kasa wanu ne hu se wawo no na we ni ko da fom se ne sa de wonku na wa bele efise oba wiase onye ni gie da wagine ni gie nyina de efre ne nsa nti sa de a onku ni prako nti me de ho na me maame kasa we na de phone hye me botom ana me kofa no se onya na manfo abegu ha se me de sa de de ana me mpenti obia ba betinti wonja na we ni so maame nso ye de kasa kansam na me se e ho na papa ni be jan ka che we se na wo kra obi nya waye na de sister ni kanti ana obetina me bench ni so me so me obaba bi ho na baba ni kra se o mu na enyefe so o maame ye wu no so amanfa begua nipa begua anya easy jomfo nyina begu ho no tenuma na mu kasa kire maame na maame ne keka nsam wodi adamfo achi waye ne ba ne boni bebre nti yempa na cha oma no maame na kasa oso waye ne bayi boni bebre nti yempa ne ba na cha oma no ana me se die boni ene edi ne ko hye baabi se de be ya ne ba no wonti asem ti edi ko hye baabi na wo kasa o di adamfo achi ama makọ edro so ama o di ne ba ne picture etutu form de ahye ho wo ba betimpe ne ba no nti ho na mbisa se wa wo ba no se na mse maame eden ne how na so onim o adamfo na ye ne sa nti ho na anwonafo bi mu kotena anwonafo bi fi na maame ne kotutu form no yi ne ba ne picture no wan ka nti maame ne ba na ye ba ko na mo pese o mu kuno nti ho na mka se Madam maame ne mental aboni asaya na nti Mrs. Ane ho na mka che se sister akua maami wunyi ni se akọwi obi na me de me kan ye no se wunyi so akọwi obi na ne ye tata ni so na opese ode ne ba ne ye de ekọ bia na ba nye obi an ne kunu na ehọ ana ne ba ne se wa ha mia mama mi koskum sa na ode ye me fra bronsan so abehwe fo maami na tiwe me fra bronsan so behwe fo na mpa enti mayen na me se ne wunye nwu na ko de opese ode ube ye no onyanfa wunye de enye nwie ye nti wunye nwuye nti munya abotre na me de me kasa na me de me saso na me baketo ne ha na me sorry free still na de ma me ne ye na na oye de oye kekansem o ma ne ba ne toilet edi wa de bia praya bomu de abobo no na me se obata oni abada kititi se edi e hu bi da nje se oni akula inete nti me de ye ya ma ne bo 10 no omu nyai de mama ne ya na wo ye ne bona bukotoje saa mama ne nkana no ntum ana me se saa de a me baba no mesi ne ko me baba no so oja we ne hokọ na nti me so me mani sha me ko dware wo mo ana me de me konti me ko na me ba ne ye fast no tro mimi number e de ma we se saa de a de mama ne ye no so ne ko a wo bekunti we ne dimirika e ko twa kwam se nko wu a na asem de na asem ko nti wo kono na jumfo ni driver for ni paupa for bego ye nyina ye tietiem ti mi yem hyem ana me ka se ma me se de open no nsa aka sasa oba ne dimirika o se wo ge wo ye baifo o ma me wo ye baifo no de ne sabe o me nti bi sister na me ne ho no ndo twi ne ho ka se me ye baifo no me ne ya ne twi ne ho firi me ho akogina baabi ana wo ni dimirika ti de mi ho nsa ma fo do mu sa de gu o mu ti ka no first one ne pim no ana to form no da kwan ni second one ni dodge fa ni nchen ti dem ho sa me baba e wo so fulai e wo so me ebu akwa station ho otwa kwan first or second one ni ti ho no koda second ni beku no fi se wa bele nti me ba ne koso na ma mema bebre koso no mo de ne ba na be kwa me ka chen se na wo bi pe wa ye na wo ku ho a wo nya hu obi a wo fra bro sansuro na be hwe fom wan wu die enye we na beku nti saa de a ye bia still na no njojo me de ade same man ntimi na me de me ba chechiri na me fa ba me so ba ko nsa
na me jam baba ne ho na me de me ko ti me ko I do police station na baba ne be no se ma me do number ama no na me se wa ma ne keska o se de bi na me se scan ni hu a obeye de ana o se ma me ni mo nti ye ko no ana me sister ne ka che so no da dwom ho nti obesa behwe de ye de esi wachiri nti me ana dwono yensu efrefre saa yenti obi anka me sister nse o saba ne ntokwa na sa miema o motete ne hu ntale ina ma me kro ya no fo ne da so nti obi e ba de we ma me be sa kan asem no obi e ba o nse we ni samara ma me wo se nti ana me de me ye nti ye da ho na jo be 12 to 1 me ho na me hu se me phone ni bele ana me ban se jama again na say nti mi na nti mi pick na me se wo we no se mi o so full life na me se sabre we die mi o ba ke to so full life na wo scan no se de bi na me se ne on fa ma de oji ne phone frɛ me na yo se mo ba mo ni bra na ka che ne se sa de a o ma we ne 5 cd na on fa Africa maso ma o mi nua ne ho nti obeda ho no ma no pa me ba enim de be ye na me de sika de asende ga ne ka che ne se wo ni bi e ho na kate ko nti ye ntimi ana na de che nti mi nua no so pe dina ho ama ne bo ade chinye nti mi ba no pere bi se mi nua no se ohun no se ono so bi sam se o bi sam se o se na die number ma nam se mi hu no mi ntine nka ti se nipa o frɛ no o manifest so ni bi nti mi ntine nka nam se na era ye bon pa se era de ma bo ni bi anya de entu no na ade chi ana wa ba ti kwanti o hwa na me hu se o pie na ne hu fie o be ka se obi a na adwen nye oba na me ba ni tina bench nso ma na duane to di ye no na o ma me ne be pie so asa o ma me na amma ana so fa me bi o ye ho no mo preach no say ade o na me ye no ye bet hu beti me aba se bibisi ma me no beti me ama ya abechime nti saade a ye fa sam ne koma sumpa fo no mo ndi o ma asem nti sa me mi oba ta me ho ba nti akora ne ba o nchen we ba o adi sen me fan se oba me ho Sunday no start da me eti ne ma me ne me kan hwe no ni mi sa akora wo ho oni on kan hwe oba no person de ni ntokwa na ye de eba nti ye sa no mama we line se on solo wo se ne bia amanfo me hye iti maami na TV si maami tuntum yi yesi maami na aba fie ha abeka se ani ne ba no wasi akoda no ekra Samara yesi wanom poison pain meba abotre meba no mebusa de ma wo no poison no ensemu sisi a ebi mu se yeboa akola betra national television so kan sam say wo boa ntiko be ba betena ha asama me no tumi akoda ka akwam se kan ku no ejanan eno crowns ni tesi no eti say bia na sikire wo maledi enyo no ana bia na sikire wo ana dia sorry come on me pa chao obi nso adwuma di no ne bra ne sister de ka ba na wo so obeton o de ka ne konkran akoton ti bra yi se obi friends obeto ka no come on advertise so amete oko try o si mi okolebu di faka ne bra enka kolebu oduru o si da bi mo kokoko clinic to read card duro no so meto efe okura briefcase no se scan ni menyetes enti okotraba wode bag na ma blay okoto onu so etre matia so ahwe ogina ho pabam oko obi esu apepe so ye last say papers ene ho briefcase card nso ya last adwuma na adi no maledi adwuma di no nanso so mpa de ebomu a amansantie enti o se kai total cabre ka papa ye pacho kana ne ash yes penta for no pacho ye lance say yes penta for enti mo bia penta we dia gire nyame abasa ye ase ko ye wura o ma ubom kapo nyame na o ebeje
painter ni bia total Camry ya de bro se paint no empenti empenti na male di boa kano mi empenti ya la sisi abat o say ji briefcase rukuta sikanu wo na me edini se de edi mi aduma ediwa nanso yesre na de ha mini say obi briefcase so pepes oh akwa ni pamoni na maledi woji case no unta kan mi na mo nyam kotwe enko try eti agita eti ese pente ni bi o ho we kai ya ba ho Camry ashno ayela penti eye kono de eye kono de Fred 0242 ne kwasem 518 280 adwuma na di 0242 518 280 Toyota Camry me pacho sister na chas spices di peche aduane de obedi o nensu yes so tete aduane bɔ ne ma yefunu adura na joa wankasa obobodo no am wasa etu na ukra sika fato de papa come on sister na chas spices di peche eye 100% natural nyama ye de aye no nkete akakaduro garlic nutmeg chili colander bay leaf ani ye de aye opa kokko de a ubenya abomu de ubenya na ntwe de ubenya aponche de ubenya jollof de anu de akono garlic and ginger ye misra woman of faith for we ya na mfanya aduane no ti se so de mana giatum sa ye wadu pampa so pizza roma he bant ma dwom ye hunye gira ye ho so ami dwom na ye ko dubai nyasam ketwa ebuso ye oyini na ade sister ya ben ma tu aguso ti wo so kwaje odi 0243 535 025 and 0279 140 940 Grace Gifts Grace Gift ejabi hu a ejabi tiase me pa cho se yanko ho yade bia o se yade a wonsai achacha emfa nsi ho ani fraye nya mfinhia dunu ya no ho me pa cho na yade awdo nyina obesa ani e fa bra oba wase bie ye ka oba ma na twa ko hem ye ba ma se ma ni pie ye oshim school junction kwa ye free ho off Barkasi road omo kaka ye free ho papa omo abofo ye free ho 0243320003 Grace Gift givers givers ni security eduru capsules na bo nipa bebre be ma waye mre nipa chen ko pebi no misrew wodunso emu kan ko pebi no givers co capsules enu de tu ko kwase ayamutim ye na wotimi jaw nine givers about mixture enu de se malaria no malaria fagisi capsules ni bomu na entu sawan de gu ba ho ma ma nyina 054322 givers eba capsules me paucho Spanish 3 power Spanish anti-aging yankore ko pebi oda wona ade kuta wa wurafi onase atatai dwale a wuti o halitosis eno di wonu bon 0266114111 faith enu nketwa mami wa bio obeba eti mama faith yin ntrom kan kwa ahima kokoben na obeto dwe yade no memenida me pa cho mama's choice Mama's choice was my yiri no munsem nya de bio full mix edugu sire be mo be na waka ya wo menkan ya wo bayire ya wo abemudro na unya gele na awie yi na premium curry ehia ne esuo ene atere 0244254202 Holy mosquito spray and coil me say entuntumo tafire o amankuyo amankuyo efie wura ye be kele no wasi we good down ma 15 minutes asiro wura dem wo kele no no mu ha twene Holy mosquito spray osita enna kron 0322037623 we Charlie Prestige Ghana Limited woman na 2 pure mineral water ene kwasem edi aba bisi nsu ese wonya na wono mo ya dia far reverse osmosis na fog minimum amensuo no enya hode kama abofo agia 2 pure it is slow ya de ye 2 pure ya de awade eno die odwa ba se a 7 penifo a woni benyam 0538 oboase baby diaper eye dapes papa akoda bono o nesi ne tumpo da bi eye motum akura no ma emuni nyina ye kwose ne kwase jabatan munko dwaso a oboase baby diaper na nkura no to product baby product 0240 36 baby 306 394 and 0542
479-765. Lawson Beverages Company capsules. Ama mema ye mema. Nunubi. Woma jina ye wunuru miensa. Na Dr. Lawson say ya die bia na mu mema ne de ugina oba na nimu a oba ne saretu. Ye dwuma na mema ye emra soro. 999. Pilen any stomaga tu kokwas koko puma woto any yefu ya dia asi usuo 20 years 30 years pilen stomaga ekuro wo jam udidi ana abo yo otasa wo mlede emwo pilen stomaga ebeboa upa ebi eto aduro biara 0597 216 047 now so koje wodi so mpache de aguso akoso me se ye nya do ye ma ye Bible said hu mobroni mobono o de fam awurade o me siro entade empoboa emo adwane be de ye tomatoes nya de ye ko amna soma fabra som gali munyina mo fadimra na mo nsisi kanno emu adanse ebocho obi se yade dane so mpompo abobɔ no gine wanye oye bia obi so na waka no se beye oye bia ye roma ya wadu wa chebon pa man kram ko waba so mpache de mpache fa number no 0598 559 802 0598 559 802 and 0241 272 990 so mpache de mpache edini e Blessed Foster midima fosa wani amawo ye Dr. Sam da so shatama fa unsabo watch ne so okwase Dr. Minie min kam ya de twata mutum ya de ne so ya de bia ya de ne beti bo diabetes prostate Dr. Sam ya wo abuya kwa agogo pokuya se mayira enkran for Dr. 0244 774 282 and 0500 727 2 Dr. Sam da so Samara den yeso o make say poison bi anka na pese wonom yeni kan ko asem ya maami kan isa da no anwumre no de ne si me pacho na ye to wade na me maami ka se mitiri de emu eden nti ode me beko be bi ne yato enku de atwem na me ka che ne se da bi osisi ane de maami ndwin ba bi a ye beda ho ansa ninya ba bi da na mini ba bi da na me se me kwa kwatwe meti de a mfa so be ne beba so nti me ka say we wan ka hwe na me sa ka hwe say me phone ne kwa me use XR na me 8 nso san wo no na me say yen ton ne ton kwa ibenya kakra de asoso e de aha da pedan me ka sa no ma hu de na o dwene na ne bu afu na XR ne so no wo ka so de ko si charge wiam na ma me jo de ko si charge no de number ne brem se me say aya yen ton ne yen fan bi nso so pedan me kan na ne bu afu den ne aso ntimi ha dan ana se den na me se me ka aso ntimi ha dan yo ba sisi an ba bi aye dan nye me wie school ko 2 months ni yegusu da abonten na me kan ya ne bu fuye na dan ne de obi abihwe ye bi ebe ma o maami adamfo a o ma o maami bo obayi ni sa ma adamfo kro ni no beba China dan fu pa onini o si onini ni to da so ni di agro beba cho si ade mintimenche sa adamfo no no wo ma beba cho wo ma ne mani bi kwa ko university ti sa maami kro no to no obi atumi ye eko chese to the extent that maami na atumi bie na no e ka se me ama ye me babone sister no say ni be wa any den osi waye ne bone nti yempa ne ba na chawma no ana msi de bone nya mi nkwa ye doso ho na osi wo ne nkeka mu a oyobi a obeka adwene ne wo ho ma me no ye ni da ho ade no ye adwene de da ho because the wo besa kansem no obeka se weni na enye nti bebre na begina ho a omo se na obane akra bone de o kan se ne ban pese okuno na okoda na na jo what did you na ekuno no na menti ase wako journey scam osedi na nra omokoda akra musa ba ne so honest cames no ba ne so na me ka se nti ne ba ne da wonda ya na ose ne hunam nyina ya ne ya na me da me ka che menua ne se ne ma me no ye bayifo wako wi obi die na edu ni so me de no credit ye me kan na menua ne se nti ama na nyina ye suro nti me kura me ko ka che me ba ne se na edi we ni kofi sisi a ye wo se kan wo dem ho
apaso bioma bebre wo ho nti se da ne na afaye na ofa bibi di wo no ho no nso so obeku no ho nti o de wo no ho a ebe ye ne dai menya ase ade chi ho ne ya adanse na me ba se ma enye hye se obeda ha o ma me beku ne die ka ye mfa ne nkofi nti ho na se o ba ne nyame hira no ono nso tie no sole be no se ma wo de me ma me hye ma ho mti mewu nti wo de fa me kofi na me se de o ma me ye die mi suro enne ma me ba ne di number ne ma na o di freya o kopie so flyer ade chi ansana o ba yes ba enchi tena esenyemo na moje ne kwanka kola ba wa sei oni ba bi da Samara adema ye kan ye penukure o ye mpese o ma me beba no na atene o ma me se wo do ho abo scammers eno no nukure bi wo ma me ye hunu na ne edi enti ni wahu a otumi adwene sa adwene ne ma a o ma me betumi akase wunya ne kura wo bekunu no Chona me call Christ embassy Pastor Christ. Na Nigerians na do so. It's actually the Nigeria for those. Me ho boss scammers Nigeria for me makofa Nigeria for na for na me pesi e ma omu nkuno. Debi also obi pesi okuno nso me Ah, sini pa kono di na ebekuno. Mintimi unse ye honhom ade na o kan na say eni so ade na Samara ma mo hwe na wo ye correct. Ni nsem no osisi show ana yeah me feel say monopause. Sana ya me taika. Asa di adaka na se atu ama ne ma bi afragusi. De wo kekese no credit a oku me pa chodabi. Ana obi nso fa na che. Na no so ya ate afa ne so. Hey. Abrampa, maame no muso osede. Ona wo frani. Ah, because yes wa ba ha no no abeka se wasie ne ba na kra. Eti anu de o mekire yimu. So wasie akra ne kra ne de o nkire yimu. Wonfa. Mo friend no so okuro be so. Ye to ye nsa frɛ no. Ba bi owo bia afuhidi. Samara maame so kwa afuhidi me hokɔ ede. Me ba cho minim hokra. Na wu ni uhu no ene edi sei. Me hun within last week mo hono. Sada na mkoko ntokwa no. Me ba cho asem ni sie na ye ba ha no na de chie na osan ba ho no me fi o me hu ni biem. Uhu ni biem. Me ba cho debi. Wono so mfrɛ wo phone so. Me ba cho de me phone no wono ho. Waje wo phone so. Waje wo hu ne ma nyina. Me ba cho. Ah. Wo ma mo se friends eh. Your friend am Pokuya. Ah. Pokuya siri. Wo ma me die adwene na ya toche. Atoche. Se de wo keke ya no kore. Sa bai what is se wa ho fefe wo ma me ma wudi agyanan. O se na ma me ma na di agyanan nyina. Ma me ne bo na o de praye bodu nso no de bo no se. Ma me na danfo se ni sofu isa kore ye bayifo. Sa wo mo keka sa nkwase asem ni nyina. Ese ti bi chi wo. Ukwa obi baye na me pa che wo abaya wo dare wo ye wo baye ni bi ka kire wo maami o na me ntuma e se menya tumi ya me di tu aho come on edie ne beba doctor wo de kasana my so makoma mu wa hwe enye papa mami asem na no hye na sofu din abamu dia me stress e wo say etimi ehwe sofo ne connected the man sofo kro no ene ya be pasa because ebu ankrofo mo sofo na no hye pa ebu an sofo kasa me tede nyame akasa o de be ye adwuma pepepepepe tite sofo di bamu se onimhu bi dia na e say etimi connect no na ye hu die won because say it sad ya ma me ne be totally to the latter asofo control the pride nu tunsom de bo ba ma ejanan we o se wasie ne ba ne picture wagidi ya ka che no na adi ne ba so anu o only child hey anosti gidi Edward faint homeopathic yes bra na ehwe wa pomode ho semema o se de be ya obetime nyina che research bi akoso ye hu say after every festive season and I say occasion biano OPD attendants ekosro
Abribia ni G party for feeder baby was OPD attendance because research na show me on say ye did na ye no ma ye ni patient no na ye pass infections around na ya real so spread and until you see bra faith homeopathic clinic na the spread of disease and so my the level of immunity and for edin na mabonten say your immune system no e ba form a oni padua no kwam wane bo ho ba na ho de ba form a emfa ho ne se de ositi ba bia wona bia se o fa yare ne befua unu obi ahia na yare ne yare a eye communicable disease a say ye ensaya de a onso be gide akọ if you say oni padua no lose defense bambo bia ni padua no na eno na faith homeopathic clinic yesterday who say lately nipa ebeji ayare sani nyina no show the underlying factor omu nyina won in common. Say nipa diabetes the buy so the high blood pressure and stroke and now or the infection be and the buy no ubekom na omu nyina ade ba ko amwo in common a dysfunctional liver because obi liver a dysfunctional actually say brebo no entumi enye na dwuma yi na brebo no entumi enye na dwuma yi a ehu free say edro na wonom de akosa ho yare no de efe no drug metabolism no brebo no na e process edro na wonom ye no enuti no sa wonum aduro na entimi a metabolize ya the way se kosa yare no so no entimi nye papa ansa ne no so beba no aduro bi ho a yesi didiwi ansa no wanom ebi won so yesi onum wia no adidi fuchibi se wadua ne die so no ene aduro na adwuma betimi aye no e wotwaka ena the same brebo entimi nya adwuma nti no wabenya condition bi a oni pedua na entimi metabolize aduane ni ye chese aduane na wodi ye no ekwan a efa so akoyam amma ni pedua na twemu nuane nuro no entumi if we say brebo any provided in so be efe no buy bonyoma na ekoso aduane ne so ama etimi ayam yiye no eye brebo dwumadi ti se brebo dwumadi kofoma na abeye chain reaction chese edinsu so no edoso pa ebi ni se ekofa by ne doso na benya sunsanso aduane pa udi ye sesenka etimi nourish onipadua na kaye no me kama no na aduane na sa be awuduro ama research amia wo say aduane bia tsa onipadua 2 days na entimi andigest a e decompose ebe pro na sa be awuduro ama wa onipadua the same way ena eduro so to onipadua na entimi a metabolize a eno so so sa e pro na be toxins ama onipadua eno ti faith homeopathic clinic say bosomi we ya ekọ na wi ye ne de ebewura mu nyina no oba with particular attention to the liver. Ye shebrebo no say e die na ama wonya sluggish liver. E die na ama liver na dysfunctional. Intimi nya na dwuma se de na tie. Wa ogitum say sabre cry. Udidi wie ya na ase woni ha. Sabi obi didi wie na say de wabo no. No ayemre na eni ha bia beto no so. A show the state of your liver and the digestive system. And until no, you best show say Brafate Homeopathic Clinic. Kumase ahinema kokobin 18 ho no ma be chef fidiem. Na yen scan all the 36 nerve endings no. Yen share brebo no, yen tra lower abdominal scan. Yen scan your liver no. Na yen hwe say senso so bibi atochema na. Brebo ni juma odima wapomodin wie pay no edoso e free condition be protein synthesis se nipa bia udidi na aduane udi ye nya balance diet a se aduane udi ye ne fa se bia bode dwope a hwe nka ho but nipa aduane wa hoden na brebo no gina ne na so a protein synthesis no e kire se brebo na etwetwe enuane no bi oni paduam na prepare protein na de akoso bode dwo na udi ye no so ntu bode na odi yen so obeye no kama bi se ni padua no nyame nyansam no saa na wabo brebo no se onye enfan supporto enti obi a ne brebo ho atochema entimi nye protein synthesis no chese odi aduane a ye krogen kra na onya aduane ne munuane no de toso biom obi a ne brebo entimi enye adwuma yi no e fe bibi se aduane bia nipa bia wudi bia no digest a convert into glucose energy sa glucose energy dodo na convert ye no enye ni nyina na be ko mojam sa abrekronem eno nti the excess glycogen a oni padua na prepare no brebo no na kra ni nyina chese aduane bia wudi ye bia no nuane nu ewo mu nyina na nipadua na convert into glucose energy no brebo no ene kra na dodo bia sese ko mojam abribie mu no brebo no na release edema omoja no kakra as and when necessary. It is a brebo no entimi anya na dwuma a say excess amount of glucose energy e betimi akomojam e komojam na tete say diabetes kwan na wusi so no di wo hwe me sesi na wutie mi a wo betimi adwonso na wa de pebebia anwa bio abonten baabi a ho ye dry na fa adwonso kakra gu ho cobra 15 minutes time and 10 minutes time obana dwonso gu friends entati ha be gu dwonso no ho a na wo hu say diabetes no wa hyase
echo sugar level na what Johnson echo so you can say diabetes I just say excess amount of sugar in your blood say se do drum so echo moja mu a diabetes as a no eno nti no be stress say obeba Faith Homeopathic Clinic na yetumi aboa won tempa won so odwon so a etwa ehuro pukupuku say de obi senior ma no eni kwasa dwon so yes even though say ehuro kakra odwon so ani de nanso so entwa ehuro pukupuku sa eno nti no Fabra Faith Homeopathic Clinic in Tempana, Yempene Pomesibre, and Fama Bema, who don't saw which him. Now, one test all of a sudden, almost I would do so be just a witch him. Now, so the chance say, it's any prostatitis now we nya, a bit to me about say. And you know, o prostate glands no kese e na akomia Johnson twa no e basa na wan chema Johnson entimi meyi sa ne unwa hu ya no no hu say e wo say utwemika na oba Faith Homeopathic Clinic obi betimi akogina wo say me sha me ka say oba chenchema chinchinchim no ho a na Johnson entimi mai Mesro a Faith Homeopathic Clinic. If a baby hormones, we are bear man, the mountain cossia, and so who's your holding. We are by no son of Timima Tunkusia, the friend ovulation, or ovulate, and the Timima Tunkusia, and the Bema who's you share didn't say beba. So benya hormonal imbalance as a result of dysfunctional liver. Just say, I wanna open a home by a ding at the amount, and found a Juma on Ukrumo born and Modema Mobo. A Siona, as a mummy and produce no, a genegene, and until no intimate fat. Issue bia my ka say issue I just say didn't say everybody MNC and no and fa honey sorry fia be kwa akoda ache Bra Faith Homeopathic Clinic na ye mo na duro ho nyame aye dada enti uba Faith a ye de duro no be kan na bibia aye kama ba bibia wo bia nsa traye ne chimato bia wo hu oni padua ma wa woni mu ho say na wonte saa e na abasa no o frɛ number ya e betimi ne wadi nkomo na ye timi nso so aboa number ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say a tingle line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 you will come say a hinema kokobin 18 muha won kan na wo hwe ya Bra Santa Maria Abuya Junction na kofoyu duafo nyamo no Landry Managers Road Poly Junction honomo Takrade fo nya ye wa Naji Police Station adjacent wa the next junction oba e be saw ya we ni aboa mo bogoso any western region nyina monko old asida e wo boga abronsa no echi hope na Kumasi na awode a ahenema kokobin 18 mo honomo ya we bia ene sakrai bia wo hu woni paduam no oba ye be boa na my lady here sorry no say ye hu mema mo so sha say nya breast cancer inti ye say sa breast cancer awareness month ni ye di wie no we ye bema onso ese o check on ho say no ye nya mema o mo so sha say nya breast cancer eno nti no bema bia utie ye ka breast cancer say nya manko a mema so timi nya bi ukọ America say there are more than 3,000 cases annually mema so sha say though the percentage no is still small but once enya recording it there that is a spread possible and to baby bia wo a utie bia no we ye bema also betimi about Faith Homeopathic Clinic ye be tro kwan wan kasa be fa so massage your breast no na anopa bia no wonso atimi ehu de se wo ye na atumi aboa e da mo se wie so we ya so tie mi Ebola yenso ya da se Mama Faith no oni Papa Faith ayene makokoben ya de bi da so a entina simu ya be dwuma wo ya dwuma bi nso pim fufuo da so eni nyina emre ho asama eni yati hu aye di nyankrasem o Samara se maami ya wajiwi maami nso se osuro wonim de be si kina bia na o kina bi na bibia ba nti e be ndey wo maami nso ne ye frɛ nso a ye nyane na wo ba tan ya wo etu maami wo ten Unim baby am amenity. Minimani send ye da kwame ntwe honum. Na kwame ntwe ho da o. Me ba cho da be nipa. I to say ho ani ni na obi aba no asekete no wada. Na no obedware we. Bata oskese we achi. Na no ties ka no wa akodware. No abeda. E say ne ne no so ye. Obe ha dan de. No akoda ho. Me pa chan. Ti wa na woda. Me pa chan.
abusuafo nko computer so dwade mrana ye nwura asem ni mu wi ye hu de be 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensani me na mu twetwe no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ani 3p garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Ene e dia ye. Aha. Na no na madam fu kofi mpo ka kire me say. I work natural health for bi bidro bi omodi aba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a. Ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwede nkratso yi atu. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. This year market. You go from Jinameno, Yanani different type of Jiname. Betobi, Ebony, Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. From me, chair, Papa be a dummy comb. Share. Bashibi. Femi Bango, Papa be a dummy sack. Share. Yatete Yaman is to be Bia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fufu la fo. Yatesu. Bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Pema wa one drink from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? Then I found upon a permission about Chiamwa as a Niji. Bosano. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. Cold, did you nip a dream when you now put a mamma and Tima Winja would name you. Give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. And men what if you do what you do cronquan ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hien yi pa enye prekasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to King's Walk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Soft mommy, and not your Miss Menyabi. iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, soft mommy, iPhone 34 pa. Now toying. A quawaya. So me and share. iPhone na sonjo abegusu. Hey, Kwaku Johnson no way. Soft mommy premier ni pan or yes na kwabe dama chinchina and remini bill. So pe iPhone papa. Eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. And na ope dodo atu aton. A free 6X. Ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 GB. De kopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Borua AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and in accessories nina. About the yam phones and swa. Borua hokoje bako. Anakotu bikoton. Omo trained engineers are. Omo ye repairs ewo. Sheshe AY Ahmed Apple World. Ewo Techiman. Kumasi Station echiho. Taylor Lane. Ekwanye Saniko Market hono. Omo ni STC bus stop no. Ene die nimshe. Omo ben GPRTU. Ope car ties. Any rims in swa. Oto ni nyina bi. Fre 0549 020 032. Ebusia for ene. Se ope iPhone papa dia. Eye AY Ahmed Apple World. Ehon kwa. Ena obenya papa. Adi. Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemay. Na Edusa was the same blabber we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Oh, be I just happened for one woman for down for any the onion feed do me. FDA, Aji, Edwadian Kratui Atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyra se yariye ewura woni pedua nimu a ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti ema wanu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia yeton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukunwachi ana yawo ya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumaden brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema abupen uba New East Chinese Hospital a yade heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Yawon fidia yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakrebi any side effect biara ma wonya ha nebra New East Chinese Hospital yewo Kumasi Stadium Sobolo yaben odefo asale pe betu afre ye wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emabie Abra, what did dear feel do? Ade, nonsense. And so kwedua nia ye dabroso. Nyenkwa ne na bom. E so fama na pa. So fama na pa. Hey bra, asamra no waka no. Na the secret ne say. Hey, T. Sister
macro kofa buy. Onwa na wakofa sister spices abedwaso. Spices ahodo sister dia bedwaso. Eno ne me hinta semio. Se wo fili aponten. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonso na oberia. Chicken flavor. Na so pese wo stew so a. Stew flavor. So kondo beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Stormy Market, and a Bantama Market. And can so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Buo, friend 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji ejwadi nkratwe yatum. Anyo said ya friend say ya nantifa montene so na ya trete yapom afiwe Sompa FM 98.9 sunyane sabakaya way na ya nantintene yapom enti on the 9th of November ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya bepie coronation park na eho ne yedura ye abiba up eni abiba down abekoso meche eya aerobics ye nyanim difo a o mekasa che wapom din ho enti shade so say Danny dear, my anya ready. Adi pound for, bank for, year for, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fete, Tenebajagum, the best DJs, Amamon Pa, a peace walk. Guidance also said 90 away, they're trenching Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasum Biankwa, a Boafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, and a 21st clinic. Walk with Sompa, Nantibio, not Tinetine Wapom. Oh, darling, you are always on my case. Morning, class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Stop for him here. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Stop for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just for the TV and when propose amania. Near Bekesha. For my dear mammy. Hey, Yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Never. Ya pebia ni ya mapa wodi aduampa. Eno ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejwadi nkratwe atomu. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS, aya mama ne me ma wo hu. Mami hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado
Akufuado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye sisi a mema miensa coffee esi ene kojo eni na kosko akese ni bi minia na wonim de ya no mo eka omo so omo ba omo de nsachaye bebe mo ebi mo so omo ba omo betwam ebi mo so omo ba mbe ma ofo ni bi etua school fees ni bi omo pese mo yoma de ni bi mo enti chese why na ntua na why nkwa ni free omo pese mo ya ye ni bi no esi nchen na mo side omo connection man any protocol nsem yi say free SHS papa ya yemba yi koyo enu ti na wo se boy ahumodin bia say ye bebo free SHS ho ban na ya no mamba mbe say ade papa na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o enye free SHS wo ya na mama ne nkofo se enye possible yi nanso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban tu mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. Additional ma yamamu nyina akwaba adofo video ma woda yantim free hoy na yento adwumadi no eso Matilda ejewa edina woda I free ono ane maame ma Grace or Italy ene yebei yesire onyame nhira enso edema no obra odi na wodai yenko Elizabeth Ofuruwa Uraire Elizabeth Ofuruwa Nikun Atabedu Bema Camp and ono so a wish and happy birthday obetuntum onyamishira asa Samara na Bema Camp ede na mutu ho ba na cheza muntu na school ni de wo maame ho he wo kama wa ma bibia ehia me bacho de na bro ni sa ne ma no na wo school time be na bro no bi be eto de bi ko te me ba school no be go mani ma asini na e wo school ho sa wa ye de yi eto da o say me pese mi nku no ewu asem na de bi o de tata me osofo kro na wo maame ko ne ho a wo ke kan sem uni no me bacho da bi me obi a mempe asofo sem nintino eno kwa ntino mejai Christ amazing nko asori bi age adenti asori bi abeko bia na ade yisem ne de keka kan nintino ana me maame so kwa o mekwa ka se na say ntino wonu maame akwa asori bi mu apart from nadamfo idie ama obi aba obayi pe me pacho de mindi na chunka asori bi age woni nkwa asoli bia me ma obayi da Abraham pa mu frege ba ko no so mre ono so yesi de sem ke bize sample de tonte ho no mla na yebe page asem ni nyina de abom we efri ye baby yesi frɛ no Richard Amufa osom ewo Good Shepherd Catholic Church Adwato woni hypocrite ne kwa asoli ne ye bayi esi wonte ahujai ewie ye chia no so mami asami sene esi ekro no akoye no ho asem bia wodwe ho a medwe ho a ensisi so pa na sene ma akode to aso ya mami so eto aso no na chese ensima ya esisi no tumi no esa mami no do se na dwemu hano a ebi na spiritually no bibi hante no ena ema no ekeka sa ensam de kire akoda no na baabia ya akwakodwe wono so ya adolescent enti no ye jane sanso so a ebetumi de sem bebre aba ena maami nso ya wafa akoda no so no ehu kaka kese ma akoye maami betumi afemu story e de atono so ama eniema akwakotia maami enti nka niemi so ne se so maami sine na wo kana no to nsa frɛ maami no oba na ye trase na ye hu ensem ni mu yi a na nka approach for abema na se so ya we fefo na bebe mo na maami na so ne betron se ekwan bia ye be fa so ma so bia ba no na nka afa so na se ne ensem no esi ekwo ne de ehum because obatan ya wa wo ne ba ko pe ebi enka ho na sa ne ma we se ekoso na je se bibi ewu mu ebi na akore na wontimi sekire no enka na ebi a wonni enti no aye hu kakra enti na meka ne se kenya maame no na kene no etrase na ye ne kasa em se ne ma maame ne de benya no ye so okɔ he afu hidiem okay
de ma no si so man yo ante pare na tonte hotel ni enko we so ni enka ni nyina mo my lady me da se na akola yin nsem wo mu ai ni kure ni nsem wo mu sana wo bisa se maame no na adwene nya adwuma ana bibi ha no sebe emsa dam de ya na duru bi e mu ahodo na emumu sebe mpredu asa wo ba wawo na adwene he da nya adwuma so obeja am wate ne ba no so ya asem ko so sebe abodamfo ma bi no omo ani wo omo ema ho enti yamfa ni sei me de mimi hu asem yi na me kan honhom ete ne maami mu ema ne di triti ne bayi wo ye honhom ma ne tiri mu ode ne yie pa sabi honhom fin na ede na beba se oba tan sabi okwaja na idun so ka ho etete de ye ne ba ho sabi be kwa nanu eye honhom ye honhom fin na mo my lady mesrew social welfare for mo mram sabi oba tan ai oba tan de sabi u betimi awo na mom akwara nya beto ho seidi a e o mamu ni nyina de ya eti wontimi mfa tumi bi nhye wo nsam emfa ntriti wo basa de wa wo ye den ope nti wadawro ma social welfare for ba mu a yenso ya ba mu dada na abusua nso nye de emram sade akwara yi kan ye no kora de ya eni se nsem bi ati sei etimi ba ko sabi obi ni mo abofra yi na hyase ro obi nso ni mu na wie ye eti di abofra yi kikan de my lady me sase su biem ensem wom dia na beba se oba tan a wawo ba akopɛ na wo bɛyɛ ne basewi ensem bebre wom kose betimi abase akola ya asama okan na fa ba bi no enya kora na yage bi atum ba ya bia na bi nso eheda anya ne kora because wo se nya den ane maame ahwɛ no ama na wie secondary school ewo aha legit because dia ya papa bi afa maame no no waka eti bone ne so wo bɛka ah because according to maame nso kyerɛ se maame a waje ne tie se obez hwie force gu ho na ntokwa na de be what's maame na kan so waye ne ba ne boni nti omo pa ne ba ne chew enti na me che say my lady de ye kan nyina ye ye to yensa frɛ aha de wa be kan so ye na mom ye to yensa frɛ no na empanifo so nya dai embrem because ne ba no ne mo oni ne su control bi ase otime di de opa bi aye dai eye no me de manu asi difo tell lady ah na maame ne de ye frɛ na sem ye ntwa so maame no ba ye nyane ye wa ho a wote wo ma wo komo a o cheki nsem na me no mare de me hunu se eye bayikukuo na o pa ajasoa oje wo ha o nye ne fie bosom male de nye ne fie bosom e wo ha wo ne fie bosom ne banana da bi nya kwa yo no oje no ha se oje asoa ana wo beso ne ye e da ne popo birimbirim a odi san kwa asem no na kai Sompa se maladi asem weyi Sompa se maami a wuti weyi de ne hawo wudi bakoro wudi ni bakoro na obedi obani na de mi hunu se ebra sofo ne ka sa asem maami ni didi mu ama esufi bi ana busu tumi bi betena maami ni mu enu na ma akora yi yeyi ne nim adom ato atwene a wodi di sa akora nani no on se wo mu a na atiakọ asabo suma ne suma aba konfo ne suma aba okomo na sabo suma no mota ne bra on se wura pe saskora je bi wura mu na me nkoda kakra eto mo se konfo yi se ya ni amani chire no de bo ni mpa ni amani kosua no anwa na ayi ne ko mota ne ko eti de maami ni ye nyina no sumi bia betani mu no wodi di akora ye ni malady ye be frame maame no ba ye to maame ne kra maame ne hye ye boy se producer for bo so be ba na bi gina ultimate so mo bo se ye be ba wo ma ya yesu enwie eti tire wa malady e di enti na wo maame no wo dwena kotena ayi eni kuro mo so dwe akwakotena ho e di abosum sani mo chasem be no wo yere sa o bla case number 2 say ba gift makro wonu na ebo kuna dui wan wo ba no kura do wonu so ni a wo no Medina wasedu nkwawo wonu so ye ba tan a wonu so yeso wonu so tu ni be yani kwa on day in court say ba yes ma salamu alaikum Bible correct before ko so ya ne chena papa de ahi Bible ko ya sorry Pastor David on kwa sorry Pastor me kwa sorry ehia sorry Pastor me ko so for
Hey, Peja Babro Nante. Bodi Yame. Gifty. Cra Bible. Cra Bible. Sasama me bekin. Sasama bekin. Trodo. Minitro. Unyame boami. Ina Seiba. Seiba. Uye diemi. Pasha me yakusasi. Seiba good gift. Pasha. Edi asem na aba gift. Mampa show. Me mami owo me. Kasegu akasemu ni ye. Pasha mami owo me. Time na me so on me papa ja ware. Who fie say? Pasha mo 22 years. Hey, asre what is that? Wo yodi yona. O ha de hana. Polia de polena. O ma say? Pasha mo ye 3. Hey, what then ye di denidi. Kusie de cancer. Wo pro di polo. Achichide de chairman. Of for the former. Akoko the comfort. Koto the kuntu. Hey! Nana brewa waba pesie enwu guso. Nana brewa waba pesie baby enwu soso. Sa asrewa. O mami ensa penini was say. Pasha penini was 6 years. Obo papa we. Pasha na papa akolongo. O mu nyina papa baako. Pasha baako no finfin dia omo de me ma aware. Ya che o ma no. Pasha. Nare na dwane na ntimi ntake. Buda battalion. No. Oko 50 years. Ena satam na wo he. Na wo wa he. Pasha na mo be say as 16 to 17 years. Hey, more dear mo court. Ani a che wo ma no. Pasha. Na so koi. Pasha ma na me se me nko ba me na na ka che se sama nko a uwu ama me nsi ne yi ase. Na satam no afa be mada. Pasha data na ma wo pen. Ene se na wo se no ya timu ahoma wi. Ade atitimu ahoma mo awo wi no. Ene ade na wa nwale onu man sa. Pasha mempen. Enkoyi. Pasha. Edura na jwa obobutu ma fo se bibi no manu mo boebo. Edura na jwa obo kasegu suwa. Na no otimi fire o. Olu no otimi wom. Seba. Pasha na mempen ma men nda oba. Oko nani ede na wo he odemi ko me papa mo na oko ma me hu complain na fe dia o ma ne o dai Pasha na da utimi e adwuma Mambacho ai ma seba aka no kora wiai be ko heaven salame baby e get 100 amount akoda hostel number 85 eja ya bedwuma asemuni ena nipa na wo ye tala ne de chesem se ye ho ahia ye no en wo bo papa kura budan kum wo pe kura budan kum edi adia wa chere oh fli wakọ na wan so na mde na betusu yi ba se ni be no so afon se Gabriel Jesus na mde ni foto abetusu Gabriel Jesus na mde ni foto atoso ba abaya wo so maami ayo dey Pasha maami ifo mo nko kakra na di asem Pasha maami ba bia me kwa akotena me nipa mitimi nya obi na nipa kro no pese obo ame no mo so mo pese mo nya maami line na me de nipa maami line de ma nipa kro na maami ase ma che ne nipa kro na tamani apamo no apame na ise uku ubaya osho echi ni papa we Pasha okolongo o di adwuma Pasha carpenter ni wa wale Pasha dai empana na usa akọ we na so ya sa uchi a to pre no wa wo pre no wa wo na ne sei e na wo ni si wo nkuru asa no be wale sei ba wo fe ene mai we nyina wo fefefem tuntum kama o sei Pasha men na jai wonu wanu so ajai ena maami so ene oba wo aduasa wo maami agu a ho no so awale no wagu ho no adai wo de wo ma wale ana Pasha dai bi o oso on maami nya ba bi ntina na dia sama na ba tan no a o mo ba so yi so adwene ne nya na me ba se tew go fine me ba wate no wawura mu me pa cho piwak ena di 3p garlic mixture dia be dwama so
Unayo tititi why kese mro so stress ku a edrei eyetoa ehwe pan tini kokko pa choje odie 0248928824 echamfo ba se yare nyina bedwane kasemu yade bia spinal injury ekuro bi atu a umi a emu no yemfa nkodamba 0244988004 edusa heba mixture and edusa heba capsules koko puma utu setie ni be ma waye mre wo mpem ni padua ni nyina tutu a edusa heba mixture edusa malahe betu malaria fountain ni bitwetwe ho baby eto no bi ada edusa no pay benya bi 0500110115 Ghana growth for so mfie no dunum kopendo asanuma onam tv sanjuma de cheso be mu adwuma 0308255775 Gentleman Dental Clinic oral care wanu yi pampan we si use we scaling we polishing we filling we she gold we she silver ya wabre pojanshi total filling station chi 0559139582 Boris B also proudly efie akoko de den de emre organic god pomodian so bejo de na ode edi ujuma fried rice fu nyina monye Boris B akoko ebi 0544444453 Abishop 75 empemprane ne ayane nkapo ene abomu nyina yetone bi ayemfo nkawa engagement ring and wedding rings ukra 2 million betumi to jewelry saton yewo adehye market echi plot 17 ko na koje bi mrom ho a 0598585219 good morning herbal mixture ebistu immune no mawunya ahode ko keteso awo na wonu mu ato de bia ye dwuma kakra bia wa bre koko puma oto pressure kum ye dwuma kakra bia pressure nti na wa transia koje edrebi ye obi tinatet herbal repash hello herbal obenya bi 0246594117 alaya tu ma me no so gina ho oba wa wo miensani twa 360 ma me hai mo fan tore so onwa fe eto wo sun kurunkruwa trase eni omu bedi waku se di o shape no ye shape no e bedi waku susuwo padwuma na ja wo bebrebe hwe ne ko asiso au onwa fe papa o so ma me o se ni case dey say kajo so mama on nya baby ntina me pacho Dr. Grofan yenko 10 minutes yo mayanchia woni watiefu sabe Dr. Grofan trance na ye ba ya desua meet dupe eno nti fa phone na gi number no ye wi a ne ato ankomo ne so efise yare bebre efuyemu na yare bi wokra ye ntiase kwan ye fa so ba eno nti na mre bia ye ba ye to ye boase ne a kyerɛkyerɛ yarem se de be ye be mu hu wo yare se de sitie na wapenu aduro eno nti ne di Grofan magyaduro na ba so obenum na aboa ma omogya no aye kama na bibia aye fine tigi number no ne yentoa enkomo ne so 0244 59 6532 0244 59 6532 enadi suano ye di fa itchin dintia wo ho a na ho kekaw udware wi a na ho kekaw obi didi wi a obepusa na ni saa be ma de nsa hye ne botom ase wo yisika ma no wopusa eno hasam ne yebeka enti yiwasum ne tie ne ye na wo obi a udware wi a uti ho a wakopa anu aduro na wo di Grofan yiwaduro se de be ya bibia be fine Nyankopon bo nipa no wode ahoeka akaye ho efiti anopa kopima anwumre no wati ho be 30 times wa bra onya we saa netie na emom se koba se udware wie na wode afi edwi wo ho wode so ne edwi wo ho a eno de yare so oturumika ko hwe Grofan magyaduro no de nipadua ne kire wa ne se yare bi pesi wo wura mu ana allergies bi wo mu a nipadua no ontimi ne ntena na wakoa ontimi to fresh hwe Grofan magyaduro no se de be ya ebeboa ama saa ohawe akọ na saa ahokekai enya free noma bebree mu de dikan enya free mojam de enya free mojam ne friend polycythemia vera umogya no edoso chance de wo se ye no enti basa ema ahweka eba so tinu Grofan magyaduro no se de be ya bibia be fine onipa bia umogya so tia eno so wuti hu bebree enti nyina mogya yare to hwe so Grofan magyaduro no
na wonom se de be yesisi nipadua no ama nipadua no aye fine da bia me ba me ka se 4 months bia no real basas no ebiwu ewu a wo se free nipadua no enwu a ya de friend bilirubin sentimian pm free nipadua no tema e ma oti hu yie enu nti na ohwe a omom wo brebuom yare no emre bia omoti omu a na akoye apapo misra no go fa magedro no se de be ya bibia be fine obi wo ho otimi gwiri tirim saa so obehwe no bibia ne misra no nyina yare de kire wa ne se yare awura nipadua no na wako a wontimi nko nipadua na akwo ne ho wontimi nko nti wo se hwe go fa magedro no se de be ya beboa ama bibia ye fine de toso mienu enya free enuane bi a yedim saa yare no ye frene lectins saa lectins na ewo nuane bim yakopon na aye edi ama nuane bim se ohyefom a ensei to hwe bayere a obetumi ahyefom abusumi nsia ensei mankadi hyefom a ensei ba wo de basa asisu na otwam na de kan ho a ehini yi pa na yakopon wonim se nipa obedi saa aduane na beden na lectins enka nipadua no enti kontomre wo de ade friend polysaccharide agum bayere ne hono no wo de monosaccharide afra sa wo no a enka me sensene se de ne nananom ye no ye hu de o kire mu saa nimde no enti wo na sense enya mankani a ohoro ho no apapa mu no anoa na monosaccharide no atu afra aduanum na say lectins no owie a watwini kontomire e de agusu adi obawie no oni ahoika bia enne bagibibre ana nitiebre a yekan enne nya bayere no ayasensene ne ato ehunu nagu yedwabodi ani atu agu na aboa odwan abefawe ne ya adi lectins no entimre bia ahoika ho obitimi pusa na ni saa eno nti ne esisa monosaccharide no eni polysaccharide no ehye grofa mumma yenim se eya ya eha nipadua yie nti de afra kokoo no ama ene wonum grofa magedro no a kwan bia so se wo hokeka ba bia no ekọ timi grofa magedro no ma ahoika odware wi a na wo de sapo ene ayidwo ho no ni nyina ebefirim de toso miensa yenya free yadwirem ye friend formication ye ka formication a de kira se ant asentatia be ewio enkanka ne ye maame no mo free ompanyini fie so no wo ho a obesentatia nsonkronso obi timi wi no obi timi chine mattress be miensa kura se okotofro ba still ehwen no ho ase muwa bi ni nam ho da bi enye muwa bi ni nam ho eye hormones no na ekofom hormone na friend estrogen no emre bi e ba se ekofom bia edo hawba ma hweka ba so nti brebia no go fa magedro no na entatia na ase ne nam ho no ne nyina ebefiri o se de be ya bibia be fine na nyankopon nim de so saa lectins no ebe ni padua no saa ensuo no a wodi dware no ahode no bi wɔ nsuo mu e friend kinetic energy e kan ho pe e ma lectins ne react eno nti na wodware wi a na wuti ho no obi kra de mfifiri no no nso wuti ne ho eno nti je go fine na ba go fa magedro no fa kan waduro ho se de be ya be ma saa lectins no afi oni padua no enye saa e de how bebre bebre na infections be mu ati ho bebre eno nti da bia e ba e so yo ba na e be ma na we infections a misro no go fa magedro no se de be ya bibia be fine yede yan kase ye koko na ye duro no enti aye mogeduro sonko ti wo ho na so ani so briu wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma ogya ho a numgo fa mogeduro no wo ho na wakoma ebo periperi oni padua ne kasa kyerɛw emogya wo mu ne kofom ana omogya asoate akoma no wo hia mogya pompi onya bi ana se mogya no wage ede pompi ye adwuma foforo enti na onam kakra bi a no wakoma no ebo periperi no numgo fa mogeduro no se de be ya bibia be fine wo ho na wonsa ene na ayo tititi dipadua ne kasa kyerɛw cholesterol strade boni awre oni padua num go fa magedro na mie biem na emogya no entimi ne afruitian yi enye sa e pressure any stroke ene bebrew go fa magedro na bibia enye fine obi wo ho edru anadwo a wontimi na mesrew ni padua no ni nyina agina adwene ne so to stretch adwene ne bebria ema emogya agina adwene no kofom adwene so wa na anya dia so bedabi tinum go fa magedro no se de be ya be boost adwene ne mogya ne up ama adwene nada na so adabi efisa adwene na anya dia so beda aduane siwo na ontimi ne dia yare yedua ma no menstrual disorders eno nti ato edin Dr. Mensis Prekupe oba bi wo ha mfie du no omu ne nsa mfie num no oba mu ne nsa obi de ba entwa bosumi ne ogusu obu ne nsa misro anya de papa obi de ba eyi clot obi de ba oti ya obebri onu go for magedro no ena bibia be fine empompo obobo na epaya misro onu go for magedro no enye sa ebo trim ana e round trim e friend actor no ediwuo ena eba enu go for magedro na bibia enye fine infections en ho asam ne yeka no
wo ho na wo dwi ho wo dware wie na ade afin dwi ho obi tarazo house obi timi ko dwi ne ho na tarazo ye tutu misro yare go from agedro no se de be ya bibia be fine wo yo ba ana bema na so ni atenka yare efise atenka ya ade e de yi pa je number ne kire obi obenya edro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto andro bia Shanty region hade obawura bia obenya bia to say ye pharmacy herbal drugstore yankasa so wakasa na ma eto andro no na emom se wo nkramam na opebie tu akoton a ko kanshi drug lane Kinswalk herbal tinatet na naboache angel ruta repass wonyina obenya bi atu akoton wo nkramam asama fo nyina enko Ekus pharmacy House of Drug and Awidama obenya bi go from Magedro no amasama na herbal post office opposite won se wo akona na boache obenya go from Magedro no Koforidua Gamson pharmacy obenya go from Magedro no sa na wo nkokwa obenya bi wo Hillside ana anti akobam obenya bi wo sunwan ya Capeba Mose ana Green Light obenya bi Tachimai Abibidro Depot Tachimai hemfie opposite wa obenya bi takwa ni Pristia obenya go from Magedro no biato wo owasa Bibidro fie obenya bi Bogo so unique herbal obenya grow from Magedro no takrade any Pristia sa na yeka no owasa Bibidro fie Bogo so unique herbal takrade AMNsa obenya grow from Magedro ni biato Elibo odalo grow from wo obenya bi Kepkos boachi ansa ana apena grow from wo tamala obenya bi OPK Gombila sa so na wo wa obenya bi obroni ana 1000 pharmacy ba bi eto andro bia hwe grow from Magedro no efi se grow fine aba eni abetra na sayare bebri no obi obenu grow fine bia so e wadasi a odi eno nti ye ba kasa no kakra bi na afi ye de number na tudwa ufra na nchichire mu bia wo bia ye no waka kuse hande ye ba meet dupe di number no ne ensre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo ho na so ho keka wade e kire wa ne se woni padua no bibi boni ewuram na woni padua no ne ekon wako a wontime enko nti wo se hwe grow from Magedro no no omoa no no onko okoma nyame ka bia ho dasane ye beba ne abetoa adesua ne so that grow fine kokete so awo na wanu mu ato a edro no a ne grow fine utie din na so be grow fine enu ti bomodin aso obejibi matade efefe eye kokro wa esimi kotodwe so kama and boutique eno di free sanka plaza Kamara Kolebu enkradia breme ope casual we bi di adada ho opata di papa bi ade pia kwadwabo asia Frantiano 0545 853 608 na onyo kama enso emfa ema ebusafo AY Ahmed Apple World eye phone ho asem ne yeke yawo 6S cof pim 15 Pro box ho and a UK use eno die ene Samsung second yawo Chachima Taylor Lane esro ko pebi neto and Kumasi station echi ho ko na kwaje wodi 054 90 20032 oboy ba in medical research center adumenu Dr. Benyechia wo ye adwuma basa diabetes the prekese powder so chu ya simu jamu 0249761508 me cha chu malaria sima malaria bedua na ma wodidi etu so wan se wadwi bedua ko sakosa Napoli Samax Canada Meko Canada ye express group New Zealand me kudi holiday me ko bo degree mi yankasa ma ye wedi yanko express group 0249000448 Leicester Ghana amwase yankasa pa ye ya sanitary pad 0501 to overflow sope ko pebi ne famo num super papa na ye kanje akana drink water potassium magnesium iron fentini yewo wie Brema UGC about to kwanta depo kese nso so amiase so mpaya se heya 0241449191 EP original brand t-shirt asam ne yeken ko pebi ne fa she wope white and ash red and a black and a my vest and singlet boxer shorts ye wono
ɛhyɛ wo a wopɛ sɛ odwa wo ho na de ho kyerɛ okay papa this my EP original Plaza brand Block C yani ketia Dubai Gate 4 ene die no hwɛ friend 0243510138 seiba wo case mi to ahye ochina ensem wo free na bai asho me free makro he ya je faka na fakofi ochina sabra na ye mfrɛ wo maame no na yehu sɛ de asɛm ne te wate na asɛm ne nsɛm pɛsɛ ebiem ochina ne nso maame akue pokua wo ma ne babai wa fɛfɛ samale di agyanan no ɔno so ehia ne fia 0551 931 0548 931 umra so na yɛhwɛ na nsɛm no ebro yeso 1 hello me mame oni papa die original intiwe aso jenka na beja for say the brown magiatu fansabo so for betty be abi jiwu bi anso na oba be kia na pa contractor one masumu kuchu inja Dr. Mensa me me kan ka ko ese mo ya na mukuni ya be ba chema di ba korope na oba udi mani sei mama me no boss ucha ni fo ni ba ti yo ni ma ni ko ku ti we se bi anya do na boji se na di ya na ka ho sa na afọ abọji se e dey message say afa be mo pe go for no bi man go bi ho e na chi mi aba se bi e pa nya po wo onya ponche oba mi na ma ye bone o wa ti mi e dia jana sra no so se bi won sa gi bi gu nanim na wo bi e se bi previous oba no e be fo fa se se bi previous e ma ye tu be yi ti ma mi se bi ma me se di ma loja fo si bi kan no won kwa he na gin bi ha no na second case di ma the so for the mama me wa we over had be you wa ho be wo work ko ho sia let's say mo pe di fo bi na mo fa ma akulese ma me sa on sa bi se bi brothers me can jam ko no wa ba wo da se bi me da se me wi gi fe free Dorado anti Dorado on the Fountain London the Fountain de mu nyina mu nim no e betire ye weeks ene ho niam papa de a ono a na wo tiesie adofo ono no de wigi fefefe e de abreme anti Dorado nyame nhira opi echiam nyame nhira mo hello atiafaso hello afternoon by my into hello hello good afternoon watch already and I am my first time watching the program the family did in no the first time I'm home show delay so since then I've been following the programs I just want to say and congratulate you for a very good job that you're doing. Thank you Jaden. Thank you very much. I do appreciate it. Thank you. All right then. Bye. Hello. Mi rampacho dini baby akase free. Yeah, from a came because of free. You are jacking into it. Hello? Eja yetu kakasa. Tiene hu. Yeah, from a came because of free. Kasa. Hello. Hey. Hello? Eja into. Good afternoon. Afternoon. I missed last year. Hello, ma. Afternoon. Oh, ma. Hello. Yatu kakasa. Hey, ma, good afternoon. Afternoon.
Hey, man, and then they may now know Casa Rat. Me, Mama, me, be that. I mean, to make this, we would have been never. If I come and say, why we got me, no, me, be a that. Oh, man, it's the one them to do. I'm sure we believe. Amen. Yo. BP, and no matter not ever so. But you, Sammy. Hello. Hello, man. Good afternoon. Afternoon about Paudin too. And then I sent a ma frepa. Sansa Cassim, you know buying I about Tanya. What would you quasi asem? Makaka si chakradi. Auntie, ente why? Me approach mammy or two. No, let you go to Banano. I don't want to concoction is not Rajun. It did. Rajun Maka. Yate. Radio Yate. Radio 360. Yamishna Motadi. I or say ade. Mosomutie. Hello. Afternoon, DNT. For the clever was showed when that the first time by every. Yet you. Oh. Na kunkunkumi kram fra obete. Ya wie on fa. Trouble kram won so. Hello. Hello. Ediochide. Hello. Hello. Hello, ma. Oma Paudi entio. Ebushafo ediasi. So le magudi mu fo aba. Let's get ready to. My name is